السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، dukomeje isomo ryacu rya fiqhi mu gitabo cya manhaju salikin wa tawdihu al-fiqhi fi din. Sheikh rahimahullah ta'ala yaravuze ati, amaze kwigisha ku bijyanye na udhu, aravuga ati hadha akmalul wudu'i, iyi niyo udhu yuzuye, iyi niyo udhu yuzuye alladhi fa'alahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, yakozwe n'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam. Iyi niyo suku yuzuye yakozwe n'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam, nkuko Sheikh yagiye bitondekanya ko twabirebeye hamwe. Arangije Sheikh yaravuze ati wal fardu min dhalika, ngo nibitegetswe muri ibyo, bega muri uko gutawaza. Wal fardu, nibitegetswe min dhalika, muri uko gutawaza. Ahanga agiye kugaragaza ibiri itegeko mu gutawaza. Gutawaza muri rusange ni itegeko ko munatawaza, ariko no muri uko gutawaza harimo ibice bibiri. Gutawaza muri rusange birimo ibice bibiri. Hari igice cy'ibyitegeko ari byo Sheikh agiye kuvuga ahangaha, wal fardu min dhalika, nibitegetswe muri uko gutawaza. Igice cya kabiri akaba ari igice cy'ibintu bya sunna, igice cy'ibijyanye n'imigereka n'ibintu bitari itegeko ariko by'umugereka bari byiza kubikora gutawaza kugira ngo umuntu abone ibihembo. Rero Sheikh yaravuze ati wal fardu, nibitegetswe min dhalika, muri uko gutawaza. Icyambere an yaghsila marratan wahidatan, an yaghsila ni ugukaraba, mbega ni ugukaraba ingingo z'umubiri, ni ukoga marratan wahidatan, inshuro imwe imwe. An yaghsila, karaba igihe ari gutawaza, niba ari mu buranga, mu maboko n'amaguru, aho hose ni ukuhakaraba marratan wahidatan, inshuro imwe. Itegeko mu gutawaza an yaghsila ni ugukaraba, ni ukoza ingingo z'umubiri marratan wahidatan, inshuro imwe. Iyo ni ryo tegeko. Ni ukuvuga itegeko ni uko utawaza buri ngingo zikarabwa, cyangwa se buri ngingo zozwa ni uko zikaraba inshuro imwe imwe. Izirenze imwe, kurenza rimwe kuba watawaza kabiri cyangwa se gatatu ni umugereka, ni sunna, ni sunna muri sunna z'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam. Icya kabiri Sheikh aravuga ati wa an yurattibaha, no kubikurikiranya, no kuzikurikiranya. Wa an yurattibaha, no kuzikurikiranya, mbega gukurikiranya izo ngingo z'umubiri. Wa an yurattibaha, kandi no kubishyira ku murongo, mbega kubitondeka ku murongo. Ala ma dhakarahu Allah, nk'uko Allah yabivuze. Ala ma dhakarahu Allah, nk'uko Allah yabivuze. Ta'ala, we nyiri ubutagatifu. Fi qawlihi, mu mvugo ye. Fi qawlihi, mu mvugo ye. Wa an yurattibaha, kandi no kubitondekanya ku murongo. Wa an yurattibaha, kandi akabitondekanya ku murongo. Ala ma dhakarahu Allah, nk'uko Allah bivuze. Ala ma dhakarahu Allah, nk'uko Allah bivuze. Ta'ala, we nyiri ubutagatifu. Fi qawlihi, mu mvugo ye. Mu mvugo ye aho yavuze ati, azana aya ya ayyuhalladhina amanu, yemwe abemeye. Ya ayyuhalladhina amanu, yemwe abemeye. Idha qumtum ila salati, igihe mugiye gukora isala. Idha qumtum ila salati, igihe mugiye gukora isengesho, mbega igihe mugiye gusari. Faghsilu wujuhakum, mujye mukaraba mu buranga bwanyu. Faghsilu, mujye mukaraba wujuhakum, mu buranga bwanyu. Wa aidiyakum, n'amaboko yanyu. Wa aidiyakum, n'amaboko yanyu. Ilal marafiqi, hamwe n'inkokora. Ilal marafiqi, hamwe n'inkokora.
ntabwo ari kugeza mu nkokora ahubwo ni hamwe n'inkokora. Wamsahu biruusikum, muhanagure ku mitwe yanyu. Wamsahu biruusikum, muhanagure ku mitwe yanyu. Wa arjulakum, ndetse munakarabe ibirenge byanyu. Wa arjulakum, ndetse munakarabe ibirenge byanyu. Ila al-ka'bayni, hamwe n'utubumba nkore. Ila al-ka'bayni, hamwe n'utubumba nkore. Ntabwo ari ukugeza ku tubumba nkore ahubwo ni hamwe n'utubumba nkore. Iyo ila kuri wa aidiyakum na ila iri kuri wa arjulakum isobanuye ma'a, isobanuye hamwe. Yongera nsubiremo, ya ayyuhalladhina amanu, yemwe abemeye. Idha kumtum ila salati, igihe mugiye gukora isala, mbega igihe mugiye gukora isengesho. Faghsilu wujuhakum, mujye mukaraba mu buranga bwanyu. Wa aidiyakum, n'amaboko yanyu. Ila almarafiqi, hamwe n'inkokora. Wamsahu biruusikum, muhanagure ku mitwe yanyu. Wa arjulakum, munakarabe ibirenge byanyu. Ila al-ka'bayni, hamwe n'utubumba nkore. Nyuma yaho Sheikh rahimahullah, iyo ni aya yazanye agaragaza yuko itegeko rya kabiri ni ugukurikiranya, ni ukubishyira ku murongo nk'uko Allah bivuze muri Qur'an. Icya gatatu, wa alla yafsila bainahuma, no kudatandukanya hagati yazo, yani hagati y'ingingo z'umubiri. Wa alla yafsila bainaha, no kudatandukanya hagati y'ingingo z'umubiri. Bifasilin tawilin, n'umwanya munini cyangwa se n'umwanya muremure. Kudatandukanya bainaha, hagati y'ingingo z'umubiri. Bifasilin tawilin, n'umwanya munini. Bifasilin tawilin, umwanya munini. Rero kuba umuntu yatawaza agasiga hagati yo gutawaza urugingo n'urundi agasigamo umwanya muremure ntabwo byemewe, cyangwa se umwanya munini ntabwo byemewe. No kudatandukanya hagati y'ingingo z'umubiri. Bifasilin, umwanya tawilin, munini. Urfan, bisanzwe. Urfan, bisanzwe. Bifasilin tawilin, umwanya munini. Urfan, nk'uko bisanzwe bizwi mu muco. Urfan, nk'uko bisanzwe bimenyerewe. Bihaythu la yanbani ba'duhu ala ba'din, bihaythu, ku buryo. La yanbani ba'duhu ala ba'd, ku buryo bimwe bitubakira ku bindi. Bihaythu, mu buryo. La yanbani ba'duhu, usanga bimwe bitubakiye. Ala ba'din, ku bindi. Mbega igihe uri gutawaza nuko utagomba gutandukanya hagati y'ingingo z'umubiri ugasiga umwanya munini bisanzwe, ku buryo muri uko gutawaza no koza ingingo z'umubiri usanga bimwe bitubakiye ku bindi. Nuko umuntu yatawaza uburanga agakora izindi gahunda akaba aretse gutawaza, kugeza ubwo usanga gukaraba ingingo imwe cyangwa se urugingo no kujya ku rundi ugasanga bimwe bitubakiye ku bindi. Wakadha kullu mashturitat lahu almuwalatu, Sheikh aravuga ati wakadha kullu mashturitat lahu almuwalatu, ngo ni nako bimeze. Wakadha, ni nako bimeze. Kullu mashturitat lahu, buri icyashyiriweho almuwalatu, gukurikiranya. Wakadha kullu, ni nako bimeze. Wakadha, ni nako bimeze. Kullu, kuri buri. Mashturitat lahu, kuri buri kintu cyose cyashyiriweho almuwalatu, gukurikiranya. Wakadha, ni nako bimeze. Kullu, kuri buri. Mashturitat lahu, kuri buri icyashyiriweho almuwalatu, gukurikiranya. Ahanga Sheikh rahimahullah amaze kutwereka uburyo ibiri itegeko muri uko gutawaza. Ndongera nsubiremo, Sheikh rahimahullah aravuze ati wal fardu, nibitegetswe min dhalika, muri uko gutawaza. Icya mbere, an yaghsila marratan wahidatan, ni ugukaraba inshuro imwe imwe. Mbega ni ugukaraba buri rugingo inshuro imwe imwe, niryo tegeko. Tegeko ni ugukaraba, ni ugutawaza inshuro imwe imwe, hanyuma inshuro zirenze imwe, kabiri kabiri cyangwa se gatatu gatatu aba ari sunna. Iyo ni icya mbere.
icya kabiri wa an yurattibaha no kubishyira ku murongo ala ma dhakarahu Allah ta'ala nkuko Allah utagatifutse yabivuze fi qawlihi mu mvugo ye aho yavuze ati ya ayyuhalladhina amanu yemwe abemeye idha kumtum ila salati igihe mugiye gukora iswala faghsilu wujuhakum mujye mukaraba mu buranga bwanyu wa aydiyakum n'amaboko yanyu ila almarafiqi hamwe n'inkokora wamsahu biruusikum muhanagure ku mitwe yanyu wa arjulakum ndetse munakarabe ibirenge byanyu ila alka'baini hamwe n'utubumba nkore Sheikh arangira avuga ati cya gatatu tegeko rya gatatu wa alla yafsila bainaha no kudatandukanya hagati y'ingingo z'umubiri bifasilin tawilin urfan ngo asigemo umwanya munini ngo asige umwanya munini nkuko bisanzwe bizwi asige umwanya munini urfan nkuko bisanzwe bizwi yani umwanya munini abantu bafata ko ari umwanya munini muri urfu yabo cyangwa se mu muco wabo bihaythu ku buryo la yanbani ba'duhu ala ba'd ku buryo bimwe biba bitubakiye ku bindi bihaythu ku buryo la yanbani ba'duhu ala ba'd ku buryo usanga bimwe bidashingiye ku bindi yani mu gutabaza no kugutabaza ugasanga gukaraba cyangwa se koza inyigo zimwe zidashingiye zitubakiye ku zindi bitewe n'umwanya munini yasizemo wakadha kullu ni nako bimeze kuri buri mashturitat lahu kuri buri cyashyiriweho kondisiyo ya almuwalatu yo gukurikiranya nuko umuntu mu gutabaza aba agomba gukurikiranya ntasige hagati y'ingingo n'iyindi cyangwa se y'urugingo n'urundi ngo asigemo umwanya ku buryo usanga bimwe bitubakiye ku bindi wallahu ta'ala a'lam twinjiye mu busobanuro buke bwa Dr. Sulaiman yaravuze ati wal fardu min dhalika an yaghsila marratan wahidatan ngo ni itegeko mu gutawaza nuko atawaza inshuro imwe imwe kubera iki ngo li anna Allah ta'ala lam ya'mur bil ghasli akthara min marratin ukubera ko Allah ntiyategetse gutawaza inshuro irenze imwe kubera ko Allah atategetse gutawaza inshuro irenze imwe iyo ni gihamya ya mbere arongera avuga ati wali hadith ibn Abbas radiyallahu anhuma qala tawadda an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam marratan wono kubera hadithi ya ibn Abbas radiyallahu anhuma Allah bishimire bombi ibn Abbas n'umubyeyi we nase ibn Abbas yaravuze ati intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam rimwe yatawaje marratan yatawaje inshuro imwe intumwa y'Imana yatawaje inshuro imwe nkuko iyo hadithi yakiriwe na al-Imam al-Bukhari hadithi 156 kuvuga nga dukura muri hadithi yuko intumwa y'Imana yatawaje inshuro imwe iyi nshuro imwe niryo tegeko mu gutawaza ibirenze imwe ni sunna kandi byakiriwe mu zindi hadithi zitandukanye yuko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yatawaje marratayn inshuro ebyiri hari n'indi hadithi yakiriwe iturutse kwa Uthman radiyallahu anhu n'abandi basahaba yuko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yatawaje inshuro eshatu ibyo gutawaza inshuro imwe biremewe ni naryo tegeko no gutawaza inshuro ebyiri izirenze imwe ni sunna kuba umuntu yatawaza kabiri cyangwa se gatatu ashatse yanabisikanye cyangwa se akabitandukanya akaba yatawaza hamwe inshuro ebyiri ahandi agatawaza inshuro eshatu byose bireme kuba yabivanga wallahu a'lam icy'ingenzi ku muntu utawaje inshuro imwe nuko agomba kwemeza yuko yatawaje neza akuzuza isuku nk'uko abisabwa ikindi Sheikh yaravuze ati ngo an yuratibaha ala ma dhakarahu Allah ndetse akanabipanga akanabishyira ku murongo nk'uko Allah bivuze Sheikh yaravuze ati ngo fatartibu huwa ar-ruknul khamis kubishyira ku murongo fatartibu gutondeka ku murongo gutawaza ni inkingi ya gatanu ubushize twarebe hamwe inkingi enye zo gutawaza iyi ni inkingi ya gatanu muyandike kubishyira ku murongo no kubitondeka ku murongo mu gihe gutawaza ni inkingi ya gatanu lianna Allah ta'ala dhakara al-wudu'a murattaban cyangwa se murattiban ukubera ko Allah subhanahu wa ta'ala yavuze udhu murattaban ipanzwe Allah subhanahu wa ta'ala yavuze gutawaza abivuga bitondekanye biri ku murongo abivuga biri ku murongo bikurikiranye wa dhakara subhanahu mamsuhan bayna maghsulaini ngo Allah subhanahu wa ta'ala avuga ahanagurwa muri uko gutawaza yavuze ahanagurwa bayna maghsulaini hagati y'ahantu habiri hozwa
hagati y'ahakarabwa cyangwa se yahozwa. Dukurikire neza, Allah yavuze udhu murattaban ipanze itondetse ku murongo, wa dhakara subhanahu mamsuhan, ngo Allah anavuga ahanagurwa ariho ku mutwe, baina maghsulaini, hagati y'ahakarabwa habiri cyangwa se yahozwa habiri. Yabanje kuvuga ukaraba uburanga, nahakarabwa nyine mu buranga, akurikizaho amaboko hamwe n'inkokora, aho naha kabiri. Arangije Allah aravuga ati wamsahu, avuga guhanagura, muhanagure ku mitwe yanyu. Arangije akurikizaho gukaraba ibirenge nyuma yo guhanagura. Ibi bigaragaza yuko Allah yavuze ahanagurwa hagati y'ahakarabwa habiri cyangwa se hagati y'amaboko no gukaraba ibirenge. Ibi bigaragaza yuko gutawaza biba biri ku murongo, kubera ko iyo biza kuba ku murongo yari kubanza akava gukaraba hanyuma agakurikizaho guhanagura, ariko kubera yashyize uguhanagurwa hagati y'ahakarabwa habiri, ni bigaragaza yuko agomba kubitondekanya. Wakadhalika an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam tawadda murattiban, ngo ni nuko nguko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yatawaje ikurikiranya ibitondeka ku murongo nkuko Allah bivuze. Walam yuhfaz anhu annahu taraka at-tartiba wala marratan, nta mvugo yigeze ikurwa ku ntumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yuko yaretse ubitondeka ku murongo, yaretse gutondekanya ku murongo nkuko Allah bivuze n'inshuro n'imwe ntaje. Fadalla ala wujubihi, bigaragaza yuko ari itegeko. Wafadalla ala wujubi, bigaragaza yuko gutondekanya ari itegeko. Watartibu fil wudu'i huwa an yabda bi ghasli alwajhi thumma alyadaini thumma mashi ar-ra'si thumma ghasli ar-rijlayn. Aranye aravuga ati shekhe, ngo no gutondeka ku murongo no kubishyira ku murongo muri udhu, ngo nuko umuntu yahera gukaraba mu buranga, thumma alyadaini, hanyuma agakaraba amaboko abiri, thumma mashi ar-ra'si, hanyuma agahanagura umutwe, thumma ghasli ar-rijlayn, hanyuma agakaraba amaguru cyangwa se ibirenge bye bibiri. Uko niko gutondekanya, agomba kubitondekanya nkuko Allah subhanahu wa ta'ala bivuze. Wallahu ta'ala a'lam. Ibisigaye tuzabirebera hamwe ejo inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.